Orlando Pirates ke imblockile umbokazi ukuthi under 20 AFCON yabona lena eEgypt. So eEgypt bekodlalela eAFCON and then ke bekazobonwa ama scout amaningi ukuthi mebabe nechance yokudlala kuphi kwamanye amazwe ko Europe kanjalo. But Orlando Pirates ke ekuthiwa iyodlala ama match amaningi kakhulu abalekile umbokazi yamdinga ngempela ingakho ke ingavumanga ukuthi ahambe ne-under 20 ayodlala lena ku-AFCON. Mubheka izodlala ama game awu2 neKaizer Chiefs alandelanayo ngapha igijimisa iMamelodi Sundowns, so ile Nedbank Cup final ngapha ku-CAF Champions League kuma semi-finals noma second leg yabona possibly maybe final if bayawina. So iOrlando Pirates imdinga ngempela umbokazi ingakho ingamdedelanga ukuthi aye ku-AFCON ayodlala nabafana abancane, but at the same time le opportunity lebe inkulu kakhulu ngoba ama scouts from all over the world ayibukela iAFCON laba abafana abancane abafuna ukubabheka babathathe babayise ku-Europe. Ingakho ubona ama-player amaningi abuya koMali, Nigeria, Ghana bawathatha lapho ku-AFCON. So bekuyi-chance enkulu leyo mbokazi ukuthi abone umhlaba wonke abe ne-chance ukuthi abantu abaningi bambone, but-ke still sadlalela Orlando Pirates team enkulu bazozama ukumscouta lapho nalapho may-good enough maningi ama-team azomthatha. iKaizer Chiefs ke ivumile Obrigado uVilakazi madoda ukuthi ahambe nabafana ku-AFCON. So kuhle kakhulu ukuthi labafana laba abancane from abanye abadlala kuma DDC ukuthi baba selector for under 20 and then badlale nomuntu odlala ku PSL ofana noVilakazi. So kubaluleke kakhulu ngempela ukuthi nabo babe motivated, benze kahle ke nabafana mabefika ku-AFCON under 20 cause ukuba ku last 8 yabo kuzobenza ukuthi ba qualify for iWorld Cup yabo. Yeah, I think last 8 if not last 6 lapho nje, so izobenza ukuthi ba qualify for World Cup. So ngithanda ukuthi shout out to Kaizer Chiefs ukuthi ivumele uVilakazi ngoba vele uVilakazi kuma game eKaizer Chiefs uyadlala but akakabi like the first starting 11 yabo, bayamzama lapho nalapho. So ukuthi banike umfana i-opportunity engaka ukuthi ayohamba ayodlala ku-AFCON azirepresent nanokuthi abonakalise from ama-scout abuya ko-Europe yabo, kumele amisele ngempela umfana, mhlampe i-chance yakhe izovela ukuthi mebabona namanye ama-team amakhulu akwazi ukumdevelopa to the highest level. Okay, okunye ngifuna ukukhuluma ngako lana uSuarez weMamelodi Sundowns. Maningi ama-reports aphumayo kuMamelodi Sundowns or aveza i-defender leMamelodi Sundowns ukuthi hayi kuthiwa umfana akekho good enough, uSuarez unamaphutha amaningi. neSunday World irepotile ukuthi hayi ngathi uSundowns yathengiselwa ingulube vele esakeni, kusho nje yathengiselwa into engazange ibheke kahle ukuthi i-right na, kusho ukuthi azange ba-analyze well enough ukuthi bam-analyze bambheke bathathe isikhathi sabo, kusho batshelwa nje ama-agent noma abanye abantu ukuthi hayi ugudi lo muntu lona yabo. So iSundowns for mina i-reckless ngokuthi ingabheki ama-player ngokweqiniso ngempela, ivelisane noma ubani isizwa ama-agent ngoba mawubheka i-history yakhe ulokhu njana uSuarez ayikho that good, umuntu wase-Argentina impela la ibhola elikhulu khona, but history yakhe in terms of ibhola ayikho that powerful futhi ayikho convincing. But isithembe njengoba sithemba ukuthi uzo-improve, bamhlalisa ebhentshini kule game lababuya kuyo, bamhlalisa ebhentshini kubonakalisa ukuthi ucoach udisappointed nanokuthi akasamthembi ngaleyo ndlela leyo ngeke kufane yabo. So kunye engifuna ukukhuluma ngabo ukuthi before ngivala nje ukuthi Orlando Pirates yakuma semi-finals we-CAF Champions League yona neMamelodi Sundowns i-second leg, asazi ukuthi iyozala nkomoni lapha ngoba kusasa u-not yabo. Orlando Pirates or Mamelodi Sundowns zoyi-2 zingathola at least away goal, ayilokho-ke kuzokwenza izinto zibe interesting ngempela, but-ke nabo kumele bazimisele ngoba ngeke kube lula ngempela ukuwina e-Egypt futhi kuma semi-finals yabo. Siyazi ukuthi kunzima kakhulu ukudlala eNorth Africa because labantu laba bamabhuli, bazama ngazo zonke indlela ukuthi nje bakubulale yabo, nanokuthi bangakuniki ithuba lokuthi uphefumule. Before we wrap Ulong ngifuna ukukhuluma igame yeStellenbosch nale game leyeSimba. Igoli lakhona mina lingiphathanga kahle ngempela, ngoba mawulibheka lela goli lela, okay fine i-VAR livumile lela goli lela noma uRev livumile, but mawubheka lela goli lela likho right ngoba
Lo muntu lo khona lo muntu lo ophazamisa ugoalkeeper bengalibamba lela bhola maybe simple nyana, but khona lo muntu lo ogijimela ibhola and then offside position noma ngalithintanga kuthiwa kalithintanga, but-ke i-offside lela bhola leli because lo muntu uphazamise ubani ugoalkeeper ukuthi angabambi ibhola simple.